Кужа кушын тел булса галашреш, перле юрлареш, сынугерінжеш. Чуваш радио тұғырвын білік шылдылдарны ятпа, хыйн итлегенезіне керегене бұштаржы. Концерт Чуваш патшалық университет және культура герменен жейіртірі. Эштешсен уявінже, Екатерина Фомина савынжы. Чуваш радио тузызем уява ешлын бұғынжеш. Нумайшы ядарлаза юратна эфирысты зембе гурны жас тезех келіне. Сасынчен бурнеде балат бар, сынранды курас келетте шевізем. Кычал шыбақ тіл бұлмалы сумлы сылдав дубынна. Чуваш радио тұғырвын билік шулдулдарад. Сцена шинче корреспондентсем, каларымзен ерці бұраганзем, візене бұлышаган сазы режиссері зембе инженерзем. Бұрде візем пірділлевбе. Эфира кызык пуяндываз итлеген камылне тивіштерес тезеті рыжаща. Чуваш радиона келзе бірнашыны, нумай жылзем каялла бұлза иртірвал. Ондан ба нумай живжур юқса иртірі. Кашны гуны бір, кашны келегірзе, хамырын юратны итлегені мірзене, ұры ир сунат бар, ұры гун сунат бар. Халге вғытра терлі каналзем нумай. Анжақта Чуваш радио был, чи сумлы, чи хватлы, чи вайлы. Яланақ пиренбе болыр, хизепле юратны итлегені мірзем. Уявга жинче кураганзем Чуваш радио истории беши вахрах палашреч. Журналистсем ишрихош первартынлых неуч сабачеш. Калабар эфира ерцы быраганзен пір минутра икшір змахрангая марвуламалла. Унзырын кыларым тысылсы кайса эфирде иты передачесем вырнашмазанды булдараща. Візем вара сағалмар. Шені хыбардем кына күнне сағыр хучейн дуғаща. Візене вырыслада, Чувашлада хадерлейші. Берін кыларымзем пиден умай. Онда шут азағылар аспылзасын аллы ытлада түрлі кыларымзем берін. Баллах візем түрлі тематика онда. Ажазе валиде, ватызе валиде, шамрыксене валиде. Тюре эфирзем иртерет бір тюре эфира бидекі мұллашы берін радио егензем. Эбір хамырда юрадат бір тюре эфирда ішлемем жіндезесін тюре эфир мұғыденче. Чынны хынабада калашма болады. Чавлығатрақ радио егензем беде калашма болады. Ширу жираган де бұр, шымгравлашы, электронны почты бада ширу земде арашы. Перевыл пиде савындарат, пере итленіне бір пілет бір чынақта епшутлады пере шинзем юратса итлеші Чуваш радиона. Терлі передачезем қадірлеме, терлі шинзембе курса калашма түргелже. Бірін республикара чынақта пуян жунлы, пулдарулы шинзем. Бидін машавзем жинжен каласа кыдатма ебір чималдан пулдарат бұрда. Халхи вақытра вет тада пулныш хавартлахи улжынза бұрад, хавартланза бұрад. Візем жинжен тюрек каласа кыдатма пулдарны жынебі хама пидетелі еледе жұтлады. Радио етлегензіне тавды вашын. Мен жіндезен візем шак передачесіне пуянларақ тума болашашы, тебірдікте сөнүй барашы. Шауынбек шинзем жинжен, пулдарулы шинзем жинжен. Адресі сене калашы, ұмда қайсы келер шауын жинжен каласа барашы. Шауынбай ебір пірле интереслерек передачесін туап бұрда. Чынды цифра технологии земадалан забыны радио бурнышнете видим гюня. Компьютер программе зем булышны бекаларым сене хадерлесі халі самаян затрах тахывыртрах, теші корреспондентсем. Шаввахытрах радиопередачи зенитле меганамар, интернет-ра Чуваши подшалых телерадиокомпании сайтинче курмада булать. Чуваш радио паян твада FM хумзем шинче эфира дугать. Пахчарада шлени вахытрада яланах радио итледіп, яланах юры сене, даши сене, курнеде радиодырық қаланы бе палат бір акунбек сынран паламас бір паян хал пурнеде сынран паласа илметрі жат бір тавда бұш сиреп. Чуваш радио ман бұры шырабыл тарын жерқы барчы. Мен жапла қалапты, мен сенде сені бір мен пөші кірен, сәк радионы итлезе үйсіне. Уйрымақ, банжын ялда бұрыны жүкне, пала кашине, телеспектакль инсценировки зем, спектакль сыбығы зем курма итлеме хавасшы. Тогда щитнерекпе ораскал радиокаларым. Шак ораскал радиокаларым райбара и бир хамыр яшлыға, чулныға туйза илезалар аттымырчы. Ебе чылай рамба ширим жылуытланде вірінді сферинде ішледі. Радио ішченезене час-часақ сынадып, пырмай итледі. Ман яланақ FM хумзем жинже, а радио ішченезем яланақ янырашым. Вот пайынхи концертрамана мен тіліндерже. Тілінмелі машын чылай бұлжы. Икен радиора іштеген зем, сцена жинжеде пулдарулы.
Шавы утрах эфирда да пулдарула, мана шавы телмеле савандарди. Шавы утрах пулдарулах радиора иштегенчен үссех брать. Шай педевейлы кузет. Сире юлат сайттешен. Шамбады сире саамлат. Бір тұғырын билік шул пулдарны ятпам. Шуралны гунба саламлама эстрада артизизем паринхышинде присцаны жине духреш. Везен юризем чуваш радио эфиринче тотышах янраща. Кайримала хит-парада ага юришсемде итлегенземде камалаща. Ана фундахыр жулга аллах пушарзияна. Хайвахыденче унда бушласа худшыны чамрыксем, паян ятлы сумлы артистсем. Радио пытуслы чыгынутытнышын юришсене концертра тав хучебе числа речь. Юбилей шулдалгенче варачак нашкалтель булызем тада да булишха. Шубашка, давай шубашка, загрели футбол саламлась. Вильгине, качине, юрану саламе, речи берег шубашка. Чувашин Гларом Вали, Екатерина Фомина, Михаил Солин.